بابەتە me vê carê Kurdên Rojava ne. Hejmara Kurdên Rojava li Almanyayê. Gelo li Almanyayê çi qas Kurdên ji Rojava dijîn? Berê texmîn çawa bû, niha îstatîstîk an jî danên resmî di vê derbarê de çi dibêjin û texmîna Kurdên Rojava, hejmara Kurdên Rojava li Almanyayê çi qas e? Em dest pê dikin. Li gor texmîna heta sala 2000 derdora 28 heta 29 hezar kesên ji Sûriyeyê dijiyan. Tê texmîn kirin ku ji van derdora 140 Kurd bûn. Yani ev hejmar teqabilî 10 heta 12 hezar kesî dike. Wî wextî heta sala 2000 derdora 10 heta 12 hezar Kurdên ji Rojava li Almanyayê dijiyan. Ji 2005 de hejmarên fermî hene. Çi qas kesî ji Rojava li Almanyayê serî li penaberiyê de ye. Bêhnik din ez ê behsa wa hejmara bikim. Lêbelê ya herî girin jî şerê navxweyî yê Sûrî bû. Ku 100 hezara insan ji Sûrî berê xwe da Almanyayê. Destpêk tê bîra me ewrî bi 10 hezara dûvra 100 hezara dûvra bi milyona hem koça navxweyî kirin hem jî çûna welatê cîran. Bi taybetî gelek Kurdên Rojava wî wextî berê xwedana başûr ji wa re qemp hatine vekirin, ev qemp hêjî vekirîne û hêjî hejmareke gelek bilind ya Kurdên Rojava li başûrê welê te. Vêce piştre kesên derfet dîtin hem ji başûr hem ji Rojava hem ji welatên cîranên Sûrî berê xwedana Almanyaya. Di nava va de gelek Kurd jî hebûn. Hejmara Kurdên hatiye Almanyayê ji Rojava hatiye Almanya gelekî bilind e. Reqora wî wextî ya koçberiya ber bi Almanya veya Kurdên Rojava 2017 bû. Di wê salê de 78,631 Kurd ji Rojava hatin Almanya û serî li penaberiyê dan. Salê dî jî hejmar gelekî bilind bû. 2015, 2016, 2018 lêbelê 2017 saleke gelek taybet bû di warê koçberiya ber bi Almanya ve ya Kurdên Rojava. Vêce ji wê demê ve demografiya Kurdan jî li Almanya hatiye guhartin. Hejmara Kurdên Rojava bûye gelek. Tu çê kîjan bajarî, kîjan taxê, heta gelek gundan ti çav Kurdên Rojava dikeve. Digel ku em bibêjin vekolînên meydanînîn jî lê çavdêriya xwest derbarê Kurdên Rojava de dikarim bibêjim ku Kurdin, Kurdewarin di malên xwe de bi Kurdî diaxivin, bi zarokên xwe re bi Kurdî diaxivin, li televizyonên Kurdî dinêrin, ser medya civakî li kanalên Kurdî dinêrin. Lêbelê di mesela siyasetê de bi taybetî ji partiyan dûrin, ji partiyên siyasî dûrin, xwe nêzîka partiyên siyasî nakin. Yani Kurdbûnekî bi hev re di mala xwe de dijîn û tişteke keyfa wan jêra werê yekser diçinê keyfa xwe dikin weke mînak Newroza îsaliya Kölnê ku hejmareke gelek Kurd tevlî bûbûn piraniya wa Kurdên Rojava bûn. An jê dûvre Newroza Frankfurtê ku hejmareke gelek Kurd tevlî bûbûn gelek ji van Kurdên ji Rojava jî bûn û berî niha belkî qet tevlî ahengekî nebûbin jî. Ez bêguman behsa piraniyê dikim, ne behsa hemûyan. Vêce piştî vê şîrovekirina Kurd ez derbasî hejmara bibim. Heta 2011 yani ji 2000 heta 2011 bi giştî hejmara Kurda 24,000 bû. Kurdên Rojava li Almanyayê 24,000 bû. Di nava van de ew 10,000 pêşiya 10,000 ji Almanya dijiyan hebûn nava vê hejmarê de. Hejmarê pişta ez bibêjim jî hem li gor hejmarên resmî yê penaberiyê ne hem jî hejmara Kurdên Rojava ya pêşiya sala 2000 ku hejmar derdora 10,000 bû ew jî nav de ye. Vêce ev hejmarê dibêjim ji bilî wan 10,000 pêşiya sala 2000 evê dîn hemû îstatîstîkên fermî ne ku ji aliyê daîra koç û koçberiyê ya Almanya ve têne tomarkirin ji sala 2000 ve heta roja îro.
د سالا 2020 ده هجمارا کردین روجاوا بگشتی 231,000 بو. يعني هم یه سریل پنابریه دانه خود تومار کرنه هم جی او 10,000 پیشیا هنگی. 2024 هجمار 307,000 بو. ده 2024 ده 18,212 کسا يعني كردين روجافا سري لمافي پنابريدان لألمانيا وبي أواي هجمار جهشت بو 307,000 يعني حتى داويا سالا درباس بيو أنجي سالا إيسال اگر ام بحثا 307,000 تكن ام هي نگشنا انجامكي پرزگريك أنجي بروبلما قد بي سدم ام ديسا بتخميني بكبنابا مسئلة ده هيا اف تخميني چيه؟ دما کسک دهاتا ألمانياي مافيرونشني دستاند کار دکر پرین دولتي انجي آريكاريا دولتي ندستاند خاني كش خورا قرطبا كو تيراوي و تيرا مالباتاوي ام ببيجن زاروك جن يانجي جن فيديبا مير و زاروكي بكرا كل دربي ولاد بون ما في هبو وابين فيدي قلق كردين روجافاجي وساكرن ام بيجن مير هاته فيدي سريل پنابريه دا پنابرياوي قبول بو و دوفراجي ايشكش خورا پیدا کر آريكاريش دولتي ناستاند دوفراجي خانيه كي هف تيرا مالباتي بكي گرت دكاري سري لمافي فيزي بدي دعوتنامه دريكر و اندامی دیه مالباتی بی اوی دهاتنا آلمانیایی هجماره و نکیم بو هجماره که گله زیده بو گله کسا وسا اندامین خویندن یه مالباتی همین لسوری لباشور لروجاوا لولاتین جیران این ترکی حتی این ولاتین دین اوروپی بوی اوی آنی نویداری تشتک دنجی هبو دبیم ویجی سر زیده بکن جوان تمنی و بن اجدهیره کو بیدو باف هاتبو نویداری يكسر دكافنا بن حماية دولتي دا پشتی واجی سری لمافی پنابری دا قبول دبو دولت دبو آریکار واجی دکاری دیوباوی خواه و خوشکو برای خواه بن اجده سالی را بین آلمانیا از ویجی بیجم اف مسئله جوانین بن اجده سالی را پروسیدوره که دور و دریجه هجمارا وان کساین کاری مالباتا خواه آنجی خوشکو برای خواه بینه بیدی نگلکه هجمارا که گلکی کمه ليبالي تشتكي دن هي جدها زاري حتى نها زاروكن كرداجي هنا زاروكن فيدري تشي بوين كردين روجافا كو ندنا بابا هجمارا دنا فيجا هجر ام بحثا 307,000 انسان بكن 307,000 كو ما بحثي كري بكن انينا مالباتن كو ندنا بابا استاتستيكا دنا بكن زاروكن فيدي چه بوي بكن ام تكارن راحتي ببيجن لهر كسكي ام تكارن كسكي دن زيده بكن يعني 307 جارة ددو براحتي مروف تكاري بيجي جارة ددو حتى جبركو ام مازنبونا مالباتا يا كردان استكن ام حاجة كرنا وايا زاروكا دزانن احتمالك مازن هجمار زيدي جارة دوا لي جبركو ام زیده ج منطقی دور نکبن هر وها بکاربن تشتکه به منطق بدست بخن جوی که ام کارن ببیجن 307,000 جارا ددو وک انجام در دورا 614,000 کرد ویدری هنه کردین جروجاوا لا آلمانیا در دورا 614 هنه نکیمیش 614,000 هنه زیده 614,000 هنه جبركو ما لهر يكي يك زيده كر وك مدسبيك وتي زاروك ند نابدا واشترى ببيجم انينا مالباتي ند نابدا وهروكدن بله لا المانيا در دورا 614,000 كردين ج روجافا دجين